volim zemlju i ljude u kojoj živim zato što ne znam zašto ih volim, što nemam nikakav racionalni razlog ili interes, nego ga volim kao što se voli kuća. Do sad nisam imao gosta koji nije otišao iz BiH, da nije imao neko osjećanje otkrića ili blagog ushićenja bez racionalnog odgovora zašto mu je ovdje bilo toliko lijepo i zašto želi ponovo da dođe. Meni vrlo prija i mislim da je to dobro što mi imamo imanentno nepoštovanje veličine. Meni to, recimo, odgovara. Što imamo pomalo ironijski, ciničan odnos prema životu, što je možda malo goštačka, ova planinska stvar, da nam ništa nije teško zato što je u startu sve teško i da iz toga proizilazi i taj naš neka blaga tvrdoglavost, spremnost na druženje i duhovitost. Bivajući rođeni optimista, mislim da ćemo se u skorije vrijeme probuditi i da ćemo se okrenuti sami sebi, početi više cijeniti sami sebe i onda će rezultati koje kao potencijal povremeno i pokazujemo da će izaći nekako mnogo vidljivije napolje. Jer ja mislim da je, koliko god smo dobri i koliko god nam je lijepo, da nam je potencijal mnogo, mnogo veći od toga. Onako, meni prva asocijacija uvijek bio Mujaga pekar, kod kojeg sam prve kifle kupovao, slastičar, onaj Zuni koji mi je prodavao bozu, Raja s kojom sam igrao lopte, iako nikad nisam znao igrati lopte, ali smo pošto smo bili Raja primali u tim. I tako da s te dvije strane mislim da mi imamo ljude koji fantastično uz sav cinizam jedan drugog vole, imamo ljude koji su napravili neke ogromne stvari i da bi bilo bolje da se i ovoj nekoj našoj intimnoj grupi, a i ovoj nekoj javnoj više cijenimo i poštujemo jer smo to sigurno zaslužili.